Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ni bak uronyo long jawab video salah sidro orang Aceh gutanyo yang tinggal di Malaysia. Dalam video ji bahawa ji pegah gelung menyona behekah Abu Laut kayak sutet orang yang poh bangsa Aceh yang kejadian di Jawa sehingga meninggal dunia. Jadi long jauh video si gelepak tegomnya yang na di Malaysia tinggal kena viral red video long dengan cara kun kelung hai gelepak tegom Abu Laut nyo hana payah minta viral sikap viral uronyan kan, tapi hana perle nyan yang inti ji yang perle yang talawan na ke urang carut bangsa dro bek wate balah dicarut ka mengamuk lagi asaya semedru namu pom. Jadi jawaban long meno ikah si kana inan di luar Aceh menyo naremankah aci kayak setet lekah urang yang poh bangsa Aceh yang di Jawa, kejadian di Jawa ilung ino di Aceh hana terhulung jak lebut dro hana urusan lon pinyan na urusan pihak yang berwajib, urusan pihak kepolisian perurusan lo dan perurusan kah menyokah hebat, menyokah reman kayak setet ndrek lekah jadi menyok kena mita viral ro memang awakkah sebahagian yang na di Malaysia inan kajak merantau untuk kami ta viral menyokan retlung kami ta viral sang ham viral awakkah karena pu nak kena pegah lom awakkah inan di Malaysia kata nak bangsa dro hana thai dengali ino di Aceh pu yang kakak pegah le awakkah inan cuma sabi-sabi awakkah inan sebahagian inan yang dengar haba awakkah pegat akun tiroro tu wap lehoboh supaya je ramai pasukan perhatok urang tiro yang kenyan jawaban lu jadi menyokah reman kah behe kah nainan di luar Aceh kak setet ndrek lekah orang yang poh bangsa Aceh yang kejadian di Jawa kepu kayak urusan dengan lu. Nah sebahagian jak kenal luar Aceh tu nak ulama di Aceh pegat video tu nak ulama jid viral hansip tu nak bangsa rot tu nak ulama jino kana kalah hilau rumbungo inan di Malaysia jak Malaysia kalah hilau rumbungo minta viral red video lu gelepak tegom pegah tegom muka hana male yang kekah nyan hana male muka tubai muka dah lupa ngetat tega ka ung. Jadi menyohana cara lagian kahan viral. Jadi kajak kenan Umalaya, terus kenan Umalaya, pegat video. Nah, pegat video kun ke bangsa dro. Yang utama Thailand ka kun ke Abu Laut nyo, kata nak Abu Laut nyo. Kiban yang galak aju. Pe yang mangat. Ka petubit bak babah awakkah. Supaya awakkah jid viral. Dengan cara awakkah kata nak Abu Laut nyo nyan ka viral awakkah. Ham viral awakkah. Yang keraknan kami ta viral awakkah jeno. Be? Anyang kujuk saran lelung. Jadi long ulangi dalam persoalannya. Menyokah behe karena kah di luar Aceh nan kayak setet lekah. Ilung hana behe kuat setet gede. Karena nabu draw. Jadi kah yang kah hebat hat menurut bakal pegah haba. Kah kadang lebih reman lom lebih behe lom karena di luar Aceh kah nan lebih mudah kah kayak setet urang poh bangsa Aceh yang kejadian di Jawa ni bek kayak pebeban ilo hana urusan pihak kepolisian lebih hayu polisi lom daripada kah lebih hayu tentera lom daripada kah lebih hayu pemerintah lom daripada kah. Jadi jak Malaya kena minta rezeki yang jerah-jerah bek nekun ke gop oh jibalah kun mengamuk lagi asai semedru. Sebahagian bukan Bandung yang long sebutnya sebahagian pihak-pihak yang temenak, pihak-pihak yang cemaret, inan yang kajak Malaysia orang Aceh, khusus di pihak yang temenak, pihak yang cemaret. Nyo kena minta viral, kun Abu Laut, be. Getak ru lagi awak kaba minta viral. Padum untuk mepeng awak kah minta viral. Abu Laut nyo hana payah minta viral. Deh, hana payah minta viral, hana punya kayak pegah hai lepak tak ngentok.
Anak payah minta viral lah bulanya. InsyaAllah dengan izin Allah. Jika perlu, sikap viral. Kan ku bangga draw tu, kan ku pusok draw, kan ku pahiu draw, kan ku preman draw. Menyukah reman aci kayak sedot lekah siat yang poh bangsa Aceh. Mungkinkah hebat dari pihak kepolisian? Mungkinkah hebat dari pemerintah? Mungkinkah hebat dari tentera? Jika sedot julekah? Menyo di Malaysia nak mandum ang ung cara pegah haba. Hai cara mingong. Ung gede. Abu leunyo di Aceh. Hana payah minta viral. Si viral ron tu. Katre viral Abu Leut. Mah nambung lagi awak kah. Nya Abu Leut tantang. Perte awak kah keng bangsa dro, tenak bangsa dro, tenak ulama. Pegah cang top tam tum nyo tam tum deh. Assalamualaikum.